Imali kababa iphi? Kwenzakaleni ngaseyiphumile noma akaphumi aningitshele ngibe clear la. Ngifuna ukwazi ukuthi why nihlezi nicabana. Ukuqala ngifuna ukwazi lo ukuthi nicabaniswa yini. Ubona kanjani ukuthi sixabene? Ngoba if uyalalela istory suka ngani ngoba ngeke simane sixabane nje. Makanina nihlezi nicabana vele abantu abadala. Asixabani ukuthi nje nalengane ngiyabona ukuthi mhlawumbe bengamthandisisi nje. Wazi wangifaka ebishibishini makoti. Mama khuluma ayikho into Wafaka wena ngiyayifuna imali ngavuma ngathi yebo ngiyayifuna. Kodwa bengingazi ukuthi ufuna ukungifaka kule nkinga enjengale. Ngoba nami bengibona ukuthi nganginedingo. Ngavumelana ngathengisa ngomfowethu. Oh wait, my sis wait. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Basketball Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks always tuning in. Without forgetting to email us on Josie Basketball today. So guys, today ke ngolo se my sister Mona. Ke tlo mo fa fela sebaka sa rena a ihlalosa re lebitso la hae ke mang le go wa re ngoletse. O sile kae? Ngiyaphila njani? Le nna ke teng my sisi. Ngicela nje utshela ama viewers Josie Basketball ukuthi wena kahle kahle igama lakho ubani nokuthi wayo sibhale. Igama lami nguLinda. Nginibhalele ngihlala no auntie nomamncane. Umama washona. So ubaba washada umamncane. Manje njengoba ubaba ashade nomamncane sesihlala sonke no auntie. Ubaba washona and angiunderstand ukuthi ushone ngayiphi indlela because ngibone ngeambulance seyimile bathi khona into ayidlile yamthatha sathola ikhola ukuthi sekashonile. Manje ngabezwa bakhuluma ngendaba zokuthi ishare umamncane mela anikeze uanti ishare yakhe. So angiunderstand ukuthi ishare yani ngoba vele ubaba khona imali beke zikhona ashiyile. So angiunderstand ukuthi ishare eyani. So my sis ntate ha o na le nako kakang a hlokafetse. Una 2 years manje shonile. 2 years shonile. So ke a utlwa uthi bona uanti nomamncane which is stepmother sakho ne? Okay ngiyeza ukuthi uthi wena uanti ne stepmother sakho manje njengoba utlwa uribisise mo religious bicycle bakhuluma ngama shares. Angithi so uyazibuza ukuthi ishare yiphi leyo. So wena una le dichelete tsa ntata utse uditsebang mhlomong utse utsebang ditswile. Eziphumile angizazi eziphumile but zikhona engizaziyo ezikumele ziphume but ukuthi ziphumile or kanjani angazi. So wena o nahana o rantlantle ka bele go mhlomong se ka ba bua ka di shares so anti wa hao le stepmother sawo shoot ba involve ekubulaleni ubaba wakho njengoba uthi ubaba ushone bathudle something. Ngiyacabanga ukuthi lokushare lo yiyo kushare imali kaBaba le ngoba ubaba ushone nje singazi ukuthi yini azothathwa iambulance imihambisi. So ke kopa botsa connection relationship ya ntate wa hao le stepmother sawo le auntie ne ile jwa ne le relationship e jwang wena ha o shebile vele e ka tloe ba tshwanela ntho bana le letso mo bolaeng tata wa hao. Ngasho ukuthi uanti noma mncane yabafanela vele bebaso. Baba before ashona beka nabantwana ne stepmother sakhe mhlawumbe. Cha beka nabantwana yimi umntana kaBaba nomunye umama. So wena skantato ha o a hlokafetse ha ona nako kileng wa botsa mohlomong ka ditšhelete gore skantato ka wa lo shebisisa I mean a hlokafetse ke dintšho tse tshwantseng ke dithole maybe ska ha hlokafetse. Azange ngilandelele cause ngithemba umamncane ukuthi umamncane mhlambe uyu umuntu bekangenzela into ezi right cause manje mase ngizwa ukuthi sebayenza kanje amakhathi ekumele banikane wona angisazi ukuthi kwenzakalani into engifuna ukuyizwa ukuthi ngicela ukuthi Josie Bioscope ingisize ngihambe ngiyoyizwa. Okay so wena hantlantle my sis today o batla re le show go thuse ka reng ka gore o lo tseba nnete ya gore hantlantle di shares tse ba buang ka tsona auntie le mamncane ke tsa eng. Ngicela ningisize. Okay lovers a ke tsebe gore wena ntwana wa utlwa taba e hantle wena kumkane ya gore my sis wa tsho gore auntie le stepmother ho bua ka di shares ka mo yena ha ona ditšhelete tsa ditsebang tsa di shares. So wena ntwana le wena ha o shebile situation e so mara ke situation e jwang because of a utlwisisa ka mo bua ka di shares and vele sa nnete ntate lena o hlokafetse wa utlwisisa ka mo o hlokafetse ba go file something mara wa ibona I am not saying ba mo bulaile ntate a ke tsebe next but ka tloa ba tshwanelo bana o se do wa buang ka teng wa utlwisisa. Mara yena umama uthini mama mawubabuza because uyababona ukuthi bakhuluma ngamakhathi nani mawuya kubo wena ubabuza before coming to us batheni wena mawuthi yini kanti lama shares enikhuluma ngabo bake bakuphendula mhlawumbe. Ayikho vele into abazoyivuma phela mangabe ngiyabuza.
So that's why ngicele nini usizo mhlambe khona into abazoyikhuluma ke manje njengoba sengicele nini usizo bazovela manje ukuthi yini into eyenzakalayo ufuna ukwazi because abakhulumi nami mina mangibuza ayikho vele into abazongitshela yona bayangifihlela ekhathi ngifuna ukuyazi ukuthi le khathi ekumele banikane yona yani baphi bona manje u-anti naye umama wakho bakuphi manje bakhona lapha endlini nganibonisa khona Okay guys, ntho o tlo e etsang he ska re bua no re tlo tsamaya le ausi ka mona re lo sheba hantlentle auntie le stepmother gore ba teng na ra tloa mona re lo ba sheba gore ba teng mo ntlong auntie le stepmother o tlo kgona go solve situation ena hobane thata haholo ntwana bona ene ke ipotsa le nna ga ke tsebe ke situation e jwang but ke tshepa ga re fihla mo le ko auntie le stepmother re tla thola dikarabo. Mr Jones, can we please move please? So ke ntho ke tjong wena maisisi wa tseba ke ne go ngwana ntho tse ding tse bohloko ntho tse etsalang ane wena lovers ke ne ke na le ipotsa ka re le batho sometimes why re sina remorse why re sina botho why re sina eng u-stepmother unjani like umuntu kanjani before we get there vele umuntu bekahlale angangithandi vele akangithandi nje bengibona izenzo zakhe that's why nginalento ukuthi mhlambe bambulela ubaba vele so ntate ne ntse ba ska na phela connection alona iphua like enkareng relationship ya hao le stepmother sa ubaba bekabona noma bengeke aze asho ne ke lefatsi le pata ke batla lo ba bona nna shem a re nona la re etsa jwang gula le nna maga manje ngoba kuphuma amakati kanje kunazi nje yo mfana okay eish mina ngithibuye le mofa aretse so mfana okay my sis ke sa tsebo o tla kena ba bitse ya ka ke batho ba holo guys my sis sentsana kena ka mohare o bitsa ragadi le stepmother re tshepa gore ba tla tswa mara mfana to ama-viewers if ungu-stepmother mfana uyangithola to omunye umntana maybe uthathiwe washiwe emzini kwenzeka ukuthi ubaba eshone wena ungu-stepmother kuleyo ndawo mfethu yazi it's better ukuthi abantwana obafumane kulowo mzi ubayenze befile uthando lukamama ongasekho emhlabeni that's why ke bona ntho ke ibelievanga nani how le stepmother o tla rata bana ba monna o haibe vele o rata monna ha o ya ibona mfana cause so I never ke tle ke rate bana ba hao ba nsale ke sa o rate ke ne ke shebile ntho tse dingwe bona unless ma ukuthi yena vele ubheke ezinye izinto bayes re tla dulang kae motho moholo le kae mama ka hlompho le boikokobetso re ngoletswe ke ausi ka mona ha ratla ka ntwa ke sa tsebe re le na le ditulo re efe re ka itulela fela fatshe ha ke tsebe re khone go bua ka taba e ha ratla utlolwana mama ha ratla maro ingani ungahlala nathi phansi manje susibizela abantu nje sesingazazi ukuthi okay ke kopa motho mo le re kopa tshwarelo re kopa fela re ibueng tabe a se ntho e bima ha kalo but ke nana ha re ka ibua hayi wazi wasifakela amehla abantu okay ma okay lutho sosibizela abantu sokugcwele kanje okay mama ne ke kopa re ska emisang matshwafo re dule batho ba baola ke se re ka dulang le ska emang ka maoto jwale u auntie noma mncane Mbali no Anthandi okay auntie Thandi le mamncane Mbali re ngoletswe ke ausi ka mona bathong ba baholwane so ke tlo mo fa fela chance ya gore a bue gore yena hantlantle ska re le mona why a re bitsitse re le Jozi Bioscope ka di camera ausi ke yo auntie le ragadi wa hao ke mang auntie le stepmother sa hao kopa ba jotse gore wa re bitsitse re le Jozi Bioscope mamncane Mbali no Anthandi ngibize iMzansi Bioscope ukuthi izongisiza ngifuna ukwazi ukuthi why nihlezi nicabana ukuthi wena uma sikhuluma nje hlala usimamele awukhona ukwenza ezinye izinto zakho imisebenzi okufanele kuyenze endlini uhleli ukumamelana nendaba zabantu abadala ubona kanjani ukuthi sixabene ngoba sisuke sikhuluma nje sincokola sikhuluma ku right hlezi nicabana phambi kwami ngeke ngihlale ngingaboni niyaqabana ngazi ukuthi yini inkinga so ngifuna ukuyazi ukuthi why niqabana ukuqala ngifuna ukwazi lo ukuthi nixabaniswa yini sixabaniswa yini mangabe ubheka ngoba if uyalalela istory suka ngani ngoba ngeke simane sixabane nje makanina nihlezi nicabana vele abantu abadala lidlula licabanela nje asixabani ukuthi nje nalengane ngiyabona ukuthi mhlawumbe bengamthandisisi nje ngingamthandisisi umakoti ngokuthandi mamncane ngiyamdala ngibona bengizithulela mina ngeke ngakuthanda wena wazibonisa ukuthi awungithandi
Na ukwazi wangithanda vele wena. Ukungibizela amakhamera uzongibukanisa nabantu kahle kahle. Niyalwa manje kanje. ngeke wazi ukusho bengeke asho vele ubaba lana sacela ukuthi nihlale phansi and wena usimele uyabona ukuthi sihleli phansi thina Ngizothatha umntwana omncane phansi mina. For lena ntsatsi la yenzayo ngeke ngize ngikhona. So wena Mothomolo who solve your situation mona but how batla udula fast Zeyinhlebo. Yeah, ku right. Yeah, zi right vele zifanele thina cause badala. mayisisa nyana engayazi amashare nikhuluma ngani Every time ngifuna ukwazi ukuthi ngisihlale sifuna ukukhuluma kuthini. ihlala nihlaba nisemakhoneni No, yazi Mbali sis, we are still mourning sizwe ubuhlungu ngento besivelele. Wena nje usucabanga ukuthi siyaxabana khona into ehlale siyikhuluma. Ingani ungacabanga okunye ngenye indlela ukuthi mhlambe sisazama ukuthi sithole ukuthobeka la enhlizweni zethu. oh so mama lona liqabantswa ke ngibuhluku ke batla u understand No, ngisho ukuthi makathi sihlala sikhuluma engathi khona into esikhulumayo. litloa libua kang ka di shares Mothomolo Ay ezamasheza angazi ke lengane ukuthi ithathaphi ngoba nje into ayazi ukuthi ufuna umamela indaba zabantu abadala akacabanga ukuvuka hamba yofuna umsebenzi. so nna ke bantho ke batlang ho tseba batho ba baholo kore ausi wa tsho sale ho hloka fetse ntate ona le di topic e utlwang ya lona le bua ka di shares and stuff so ntho ke batlang ho tseba ke di shares tse feng tseo ke di shares tse feng tseo buang ka tsona Makasho yena mhlambi khona into ayazi. nina nixabanisa yini bantu abadala nina nothu yini le nixabanisa sisi we Noma kuthiwa ubabakho mina ngumfazi wakhe. imali okay asikhulume ngemali kababa ke manje imali kababa iphi kwenzakaleni ngaseyiphumile noma akakaphumi aningitshele ngibe clear lapha Nawe yashima. Ubabakho umyeni wami. Yeah so mtanake so Mothomolo kopa botsa something di shares wa tsho ngwana ona le ditšhelete tse tswileng ene lona le bua ka di shares ene wa suspect or maybe una le something yana ele samjosing yona so ntho ke batlang ho etsa Mothomolo yes Uyabona manje usuzifake bishibishini uzokhuluma indaba ze-family phambi kwe-media yonke into. Ingani ungazanga ukuthi sihlale phansi sikhulume le ndaba lena. Ingani siyanhlonipha size ngokubuhle nathi la and into esifunayo inyani kuphela ningaloko nisisa lena le sicela ukwazi ukuthi uyini le nixabanisayo nalo makoti cha into esifizile liqabantswa ke kwazi lokho kuxabana ukuthi enixabanisa kangaka nje since ubaba wahamba nendaba zamashare ngiyacabanga ukuthi mangabe like ngithi nginemfihlo mina nawe nami nemfihlo nami. yeah Yeah so angicabanga ukuthi ngathi ubishibishi. Khathele le ndaba ngikhathi. so Mothomolo wena o kgathetse jwang ka taba e Mothomolo so wena o kgathetse jwang ka taba Asidlali. no so o tsamaiswa ke eng o tsamaiswa ke eng Uyamthemba uyamthemba. phakathi kwakho no-ana unywe kahle. Uyamthemba lo mntwana. Uhleli khona manje akafuni komakethe ubhizile emamelana nathi uyamthemba. so wena ha o batla auntie abue ha o etsahala eng Uyamthemba izinto lokho ekhuluma ngathi. utheni ngoba uthe Uyitseng wine wena, hantle wena. it's a question not Siyalo mina nawe. so Mothomolo o itse le etsang hantle why o ndula ntsona le ntare tshotseng why o hamba ke Asili. o hambela eng Kufanele ilungiswe le ndaba. ayilungiswe muntu omdala ayilungiswe Khona indaba ekhona. Kunini ngilindile? inqa yakhe Ulinde yini? Ayikaze yangithanda na before lengane. Nango antu ufakaza ayikaze ngangithanda lengane. Ayikaze ngangithanda. ukaze wangithanda Umndeni sekele ukuxabana ngoba khona indaba okuvela kuma camera. mama o batla ungala Like yo angifunda. why batla ungala la basi I know like yabona size ngenhloniphe ningasenzisi ukuthintela sokuthintela ngeke usithande ngicela ukuthi sikhulume kahle. sokuthintela ngeke Amakhamera lawa ngeke ngivumi kaningi ngibonisa nabantu mina. no yini ngifuna iqinisa ngibone sinabantu ngifuna iqinisa oh emanyane mayisisi Mothomolo upata eng why wena o ringane encane izokubukekisa ngama camera and something yoshebisa ka di camera jwang because of ngane omnyane wenze Nginofuna umsebenzi nginte wrong ngiyenzile kunoma azongibonisa namakhamera. Hamba umakethe into wrong sisi for ukuthi eject. niyalwa nina and lo mntana niyambulala emotionally niyambulala ufile maka nimboni ukuthi emotionally imbulele Into akukhulunyweni ke kuphele le ndaba iqiniso mangabe kukhona iqiniso kufanele liphume. Nami sengikhathele. No kunini mamela la aselanga wena la sizele into yenzayo otherwise ungasithini kunini ngilindisile ethembiseni zakho. okay mama Mothomolo mamela mina ngiyazi. soloko sifike la awusiphi chance siyeke please Kumele ngiphe chance. why ungafuni ukusiphi chance Umuzo wami owendoda yami why? Uwothe yasenze ukuthi kube kanje ngizakupha okutheni. Manje ngisengikhamisile ngilindile ngisemacaleni mina ngihamba nenkinga la enhlizweni zami. nithembisane ini Akukhulumi. mama ka utla lithembisane ini Ithi akhulume yena. re kopa Ngithini mina?
Ngikhuluma ngoba uwongifake kuko konke lokhu. Fake phakathi kwakho. Angithi na utho uzwile usimamelile sizile sikhuluma. Manje waye ungakhuluma. Step mama hanyani. I'm so sorry to say that mara please. Hanyani Mothomolo. Sale re fihlile ma re fe chance please. Ngicela ukuthi ukukhuluma. Mothomolo ka wena auntie ene ke step mother sa ngwana. Ho betere ha ibuwe kwena. Yazi awukukhulume ngingakakhulumi. Ngibuyele endlini kwami ngizihlalele ngivale Lovers yazi lo mama uyakhathala. Ngoba wena ngabasha for indoda yami. Utsamayela Mothomolo mo because of mama. Stop it. Mothomolo wena ntlante bothatha ba o keng? Utsamayisa Khuluma anti no, tlolla auntie please. Mothomolo ke kopa o buane because of ntwe so yona wa re disturb. If re sebetsa ka cases wena re le batho ba Jozi Bicycle o ska tlodala ka rona. Wetsa Mina ngiyakhuluma iqiniso ma. Wazi wangifaka ebishibishini makoti. mama khuluma ayikho into Wafake wena. Why? Wangibuza ukuthi ngiyayifuna imali ngavuma ngathi yebo ngiyayifuna. Kodwa bengingazi ukuthi ufuna ukungifaka kule nkinga enjengale. Wathi asenze ukuthi umfowethu wena ukuthi umfakele umdlisi ukuthi sizokwazi ukuthi uma sekwenzekile kuzophuma zonke imali zakhe uzanginikeza okunye kokwami ngoba nami bengibona ukuthi nginganginedingo ngavumelana ngathengisa ngomfowethu. Oh wait my sis wait. So lona le bolaile abutu awo. So wena ubulaile monna. Wena ubulaile monna. Sesikhulume nawe. Wena ubulaile abutu awo. Ngenxa yakhe lo. Ngenxa yakhe. Uvume kanjani? Uvume kanjani? Wait, eish lovers batho ba baholo emampiling batho ba baholo ho. Pelo tsa lona di a bata sepapana ke batho bua maka. Jalo lona hantlantle wena abuta o ne mo bolaiswa ke eng? Angithi nanku makoti huyo oza ngale ndaba lena uyangisukela uyangibonisa uthi buka usibani bani uyambona uphila kanje. Wena so why unoqetela bola monna ha o so. Ngoba nami bengithitekile ngingazi ukuthi Una motho ha u foster. So wena unize nimbulale wena. Nyathakatha mina. Nyathakatha ngempama thina ungazosijwayela mathini. My sis kuba botsa something. Why ubulaile monna wa ntlantle? So wa bona mara Mothomolo ntlantle ntho o etsa ngantlantle mo bolai ene the thing ka wena ha o batlo le go jwetsa. O proud Mothomolo ka ntho e. Wetsa eng ka Mama yazi abantu No, yazi abafana nangifubulali mina. ufakele ubaba mama ngicela ukuthi ngikhuluma iqiniso. Mina konke lokho angikwazi ngiconvince huye. Convince huye. manje Aze ngibulale. Angaza. Wangithembisa wathi uzanginikeza imali angithi. umthambise ini? Huye wangithembisa ukuthi uzangikhathela imali mase kuphuma imali. So wena mama uconvince ke step mother motho yang so. Angithi manje nami bengingazi ukuthi kwenzakalani Ngwana henu madi a hao. manje angithi nami bengenalo ukuthi ngibona ngathi Anti ungicambela manga angazi. No. Wena hantlantle o shebile bona Jozi Bicycle re le dipopeye hantlantlane because of re dipopeye and ha o batlo go jwetsa nini. channel lenhloko yakho mayingaba isebenzi grand ngiyakutshela mina nathi Yazini. Mothomolo tshwantshwetse so. Angazi. Hayi wait Mothomolo. Let me tell you something. Re sebetsa ka molao re le Jozi Bicycle. O bona ntate o hloka petseng ba tlo ithola. Okay, ninofakazi. Uzoyithola. Okay, unofakazi. Ngicela utshela umuntu angiqinise. Benithu. Batho mara ke wena mama. Ene o controla batho ntlung ya bona. Iqiniso. mamela wena sisi yazi siza namaphoyisa nithi siyeza namaphoyisa namhlanje yazi ulala ubaliwe wena No ke batla o bontsha mama o atlo motlo lovers motlo. A ke go itshonetse ka nngwe cleve. bengingazi ukungena kwami emishibishini enje. Mishi obula ngwana henu. Jwang obula. Okay Mothomolo kopa botsa something. Ngibona ngathi nami khona okwangidlise kona ngoba Ayi, ngitsho njalo, mama. nakashano kwangivala ingqondo. Wangivala Wena ingqondo. uthathwe imali mara ungafuna imali kamfowenu Mana bengazi lutho nami uyangazisile. Ungazi ukuthi ubabhuti wakho makadlisa uzoshona bese uthola imali. Ngicabanga ukuthi mhlambe izaba yiqiniso ukuthi nakashone ngoba manje ngizwe ekhuluma ngemali ngazitshela ukuthi naku kuzokwenza. Nkosi yami ngaze umdala kanjani mara uyabona umdala rules kanjani step. ngiyejele O tlo tshwariwa tjhe. Wena maponisa o tlo tshwarwa mina hana. nenza icala and nizobhatalela icala leni angitholanga lutho mina imali la kanginika Awutholanga lutho mara benithu Mothomolo re bueng nnete. No ke a bona o ikentse sona but ha re bueng nnete re ke re keneng tabeng e straight ska batho ba. convincile lo muntu Mama o moholo ebile o na le ID. mali ngibona ngathi nami khona into angidlise yona ngapha Sayiyo nje. ungacelanga imali kumfowenu esaphila dani ukuthi uzuvumele ukuthi eshone ngathi khona into angidlise yona ukuthi ngiphambane enhloko ngivume yonke into. Wena iyo nje jalo lilithu nje litlo tshwara. Ngeke Mama askisi shem. Ke bohloko ka go motho o moholo mara tshwantse o tshwara. Motho ga nyana. Ay ngeke ngibona. Ni
ngimuphi poison bongayicabangi lena mina ngeke sengikhulile ngeke ngiyajele mina And lovers, no. with your permission Yes. ngicela ukuthatha lo mama sambe Yeah, kopa re tsamaye le yena, please. Ngishiywe Because of mbulali ke la ke ekhaya. tjho why re nka mama fela na retse. Ha re monke kopa mo latela bas please. My sis, re tlo khapa lo bula case. Mama le step mana sa ba tshwariwa nice. Ha mama le step mana sa ntse ba ntenang ka yona ba boleile ntato wa hao and a qetile mama o re yena na hlisiwe. Mama ha ona o hliswa next. Ha pelo ya hao e le mpe. Pelo ya hao ha ile ntho intho. bengimavuma zonke ungidlisa umavuma zonke Guys, ntho re yetsang no re tlo khapa ausi. Re ya lena ko court. Aba bulele case. I mean, re lo thusa ausi go bule case. Ka baka la re ntho nkutlisa bohloko guys. Ke yo ausi ka mo ba buleile mme wa ntato wa hae sorry. Ska ba buleile ntato wa hae jalo ntho nkutlisa bohloko ke ntato o buleilwe ke auntie wa ya ba bulela ke stepmother. So guys, wetse ke tla bona the next episode re ke notice matter e. Motho mo luko ba re tsamaye. Mr. John Sukai. Ga tsamaye. Motho mo le ga tsamaye. Ke lovers monkey. O ga tsamaye. Ukuka mama asambe. Angifuni ukuthi bakubaleke. Asambe. Are monkela basi. Mama uyavuma. Ake tsamaye. Mama, lovers mo mathisa. Lovers mo tshware. Ona no re ya kae? Re ya kwa.